بلا متلو ما نلقى ديما في بالي نهار وليالي هادشي مرة زاد قلبي في جراح اجي داويني راني نسنك Répondez au nom de Belle. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi de cette fille-là. زين اللي عتاك الله مثلو ما نلقى ديما في بالي نهار وليالي هادشي مرة زاد قلبي في جراح اجي داويني راني نسنى. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant, gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer, sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, moins que rien, juste une pierre sur son chemin. يا بلا يا بلا زين لي أتكلم يا بلا Oui, c'est un phénomène qui inventait nos rêves. Cette femme était nommée Bella la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousie, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. زين اللي عتاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي نهار وليالي هادشي مرة زاد قلبي في جراح اجي داويني راني نسنى.